Awucala ngikubingelela indlunkulu yeDelbholo yaKangwane eSwatini. Ngingakacali nje ukukhuluma, ngicala ngentethula kucala igama lami nginginethiseke ngoKadladla. Ngimelambi kwenu ngisecurity wakwa-Premier League. Ngicela ngibonga kakhulu indlunkulu yethu yaKangwane eSwatini lengu-EFA ngokuthi bakhone kuhamba baye kubonisana yethu kakhafu bayosicela ngqongqoshe abuye ngqongqoshe adosicwaninga ngetekubhola ukuthi ebholeni singakhona kumisa kanjani imisindo leyahlukahlukene. Sibonge naye khafu lokhonile kusikhokhela ngqongqoshe wethu ukuthi cha usingqongqoshele kahle nakithi kwangena. Ngiphindze ngibonge na PLE wethu Kangwane eSwatini lokhonile ukuthi asethembe ukuthi site kuleli class lanamuhla ukuthi leli sitakufunza lesitakusebenzisa. Sibonga nje yonke indlunkulu lekhona kukhafu ukuthi lokho lasasinikete kona lo ngothishela wethu sesiyawukwenda emafieldini ngikwethembeka nangenhlonipho.